possessing the nations. I would it trick. Makia. Yeah. Adom or the Adom ye the nature say yada possessing the nation, so you say over 3 million into nature say yada. What 3 million then? Members a bro what people me and son. We are me and say chiripo ensia. We are seeing now. Yes. We are so the baby anywhere bini asafo no. Yes, eduma no koso. Boka mususunka. Yebeka. 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 Omode runkwe. So go. Yebeka. Na CJ. Yako. Na samba ko ani sudika. Ma fa se da ma boafo yi. Top choco. Top choco de pa. Akua so di bia waka bia hwe na. Me adia koko niema ne de ya na mepe. Asma me kan no. Da no one speed am didi wachi. E wo koko. Okoje brown. Ai koko niema ni CJ. Ni chese ehwamo ankasa. Yeah, ahondin so. Ne oil no ni ahese yi no cake no a wo de ma me anu ye twitwa no. Enu say ye di bi chikosua, ye di bi ni anwamo ni ade. Chese wo de ya anwamo na 1 cent. Koko wo a wunyusu koko oil da no try. Wenu ya ode papa. Oh, wo de ya anwamo a ewo ne cent. Kama. Okay, yeah, first number top choco CBG. We stand with you. Agbeve Herbal Center. Why I said latex from your partner for life. Vodafone, feather together. Okay. CJ me pese ye sha se free krata fa ensia daily guide mu. Yanko. Na ansa ne ye be kwa krata fa ensia no. Ayo ebre sem wo di photo no beto ho. Prosini ya bo ye adwuma dosu adwumakuo no mu. Ya wo bi ani ni kunu anya asem. No wadi asem no se me de koda dosu mpanimfo ko ya. Dosu ni ba no age ni kunu na firi ne nsem. Na oba no so ye smart. Watumi akọ ni kunu no phone no so. Enu wayi oba no ni kunu no photo no. Eti sa photo na ne daily guide de aba animu. Na se ni omasi akọ muti abọ ho no. Odo foforo. Who say odo we stages. Say I'm pretty or say I would do a stage. Are you a daily guide front page? You know, oh, lovely. Yeah, oh, lovely. We know I stage one. Or don't stage one. Oh, CJ. I'm pretty who say stages, no. I say, Obina can say, what I make a JJ no 1 year back at Crowunyo. We know a fresh love in Jamaican voice, no. Yeah, man. Fresh love. Yeah, man. Love. Lovely. Now, CJ. Mami ni papa yi omoda ho no mu no. Papa mami no ahye hair bonnet ni bi. Ene wo mutwa ye ntu hwe ana kire se ebia na papa na akosra no. Na nchemu ye wasem no mu ene se wo ba wo ka semi wo se na are you at the front page no or the ato ho good oba no wo she mo friend say hair bonnet enye carbonate hair bonnet ene hye no na bread ni ti afam no ena me say fresh love no fresh love what you need what them say twon what you need dum na CJ asem ni nie wo ba ne che say na nsentemo ni kunu asenta wantawa bebre niema ntokwa mebro ni we na ose da bi dosu wo ho dia wo se me kwa ansa na agensemu etu okọ ye na okoto dosu pani obaya woni be me ya kan muti apam ho mfonyini eda ha sei no oba no ye se efre no DCI Divina Walanyo Afenyu etu okoye okoto maame na maame ni ti oba no asemo a na o se ha de susefa ye nhye ne ha sei eti be ma no fa ne no mama me mame no ma no na wasa meti be ma no so ano asemo the side of the story en oba no ye so oba no po ye no o se o nka me ame ne be ba na o se o give me the number what do you mean fa no ma ne mame na me nya dwuma kwa ko praise for anim o se fa ba praise ni ba me kasemu ana wo ona be che madwuma fa no ma ne mame en o se je etu oji no ma no an wo freye etu wo freye na papa no ko na papa ni pie ho a antia fanu na ni bo na ni wa no si o danya shoku yey me hunu na danya shoku
asa nyum eti sije wodu honom no ne se maame no nkomotwetwe mu ano na se omo klike na chese omo mienu no omo klike yeyi woni dofso dwumaye ne dofso maame no klike yeyi eti maame no nansen wo se omo asasam no ya kan wie ye nkan wie ye ba so hwe course e ba ne niema bi a na wo se phone yi mam koso ne nyina etim koso bi wakoya okoni kunu phone na utie story na oba na ya ade picture we no ode ba ye no we ye covered one o se naked pictures nyina wo so naked pictures nyina wo so DCI o se hwan DCI walanyo afanu chese naked ya bam eti the bonka te se prosi adwuma no me kwa de na no me da story ne ba na me se nko mo nko pips ba we de se ye wo PPBS omo na sabre omo ye nhwehwemu e wa asem no mu ti so omo ya na we kobra wuo so ho mpafen nam wo kobra wuo se wo so ho mpafen nam ye minim se ha de mbedru ha me savior wo ha no eti sija asem we ye bedi eche de ne enye sa we are trying afekura ne ebo dawuro se wo ye oba wo ti awade ase wo fa ha obi mu wo ye oba ma wo ti awade ase wo fa ha obi mu a kodosu ya ka we pam person obeko be kodosu na fei wo beba ne ebeji ne kuna na se ehu ya betima kuma we de na ehu na kodosu ma ya betima kuma me kan ko fi asanse an odo de enim hwe odo de ba bi etumi kreke nya sa na kreke odo ni bi wo ho no mu a ye friend impossible love impossible love eno sa na wo se wutimu se ade no wo kan Matthew 14:14 ase ho na wo de a nya agrada ade ni bi dia wo so kon bedo so wunya menyi ni se ho na wo nti mamu nko biye meka nkire me wo Bible mu wo kon bedo so wunya wo Bible mu so be come out chapter 54 to 45 49 to 30 wo kon bedo so wunya odo ni bi wo ho no mo anka tim se ade we de ye enti na Bible se ye wa ade nyina ho kwan esunye ni nyina na fata yen Bible nka se so ahunhu bia Bible na se so ahunhu nyina hwe Bible say ya wade nyina ho kwai me de me ku asama betu anim se wo kon dokora fasa quotation we wo kon bedo so wunya na fadante ya nya ne sa na the new crusading guide so edibia basije say no obia so aye nhwehwemu wa MPP amanyokuo no internal race enese wo fa the bonkrata na be 9 ebisi asante mantem de omoye omahuni odikan ebisi general secretary ne chairmanship na unim ne nti ampesa me boso no asem de wo kan ya matokuru na ho na ayiba a wanya kwan adwane we de ba ko wa matokuru na ho eti show wasinipi eti amanfo mesremo yemfa nto yetim se ye to wi a ye besan aba we say was a JTS lead as the end post tips him for MPP chairmanship slot. O say je ni ehwan. Won say ukura wu bisa. Former foreign affairs minister no. Mampani da John Jekum Kofo Abreso. No ye for on na no ye for yeah. Na was say chairmanship race no. MPP chairmanship. Wono na wo ye hwehwemu no wadi kan. Na general secretary so de no so mia me yonko Frederick Payansa na general secretary so bearing timienu we wo de mfanto ne yenhwade eye dan a echo ebedru hwa me apendanta na the new crusading guide so biaba adwoa edutwumwa osisije tell Akuya that the way she pronounces the love is killing me. Good morning. Yeah, man. Na the new crusading guy the so di biaba ono so say won so ye nhwehwemu no a Greek minister and won so leadie unu omokoto ye wo fom no sa constituency de no omokoto ye no any from polling station de ni nyina no was point to the fact say akoto afi honorable free akoto mude munya botere ebere no beso eno so da ha yo se ni nyina si je odi atutim ebere ne so a ye behu ne ye bekoso na the publisher so edibiaba mampani that John Dramani Mahama say ejapa deal no wate se soafo a wo hwe o mayi sikasem so da so ne na mo ekeka ejapa on my mind o say kre ejapa from your mind o mind no ye ejapa efiri mu efi se ejapa no se sempanifo ye o madwen so o mo de beba wo beko a make sure say ejapa we
ejapade kura omuso omode ba na o se enye ejapadi enye adwuma ohema Grace o se prosi ni bi age ne kunu pen pa. Hey sir on Facebook si prosi ni baby age ne ene chese asem na bi wo amanfo wo adanse ayi omode ba oji chim na me bi phone lines yi komo anko sebo anko fo beka no eba ne sa omo nkoba prosifo mpanimfo no amane won se we yesi ye nhwehwemu we could be cry say be a picture keke en wo ba na hu eti se police fo no ye nhwehwemu wo mu a nokura no bedadi if say we minim say so omo ye ma nokura ne dadi na ya mpasa waje oba ni kuna na dwuma kura betumi abo no eti se police ni agi wo kuna na me ba be ye case na agi me kunu dia ene esese wo afoma boro so ebi ba ye fa no mo enya kwan jam kwan Abedimpo. Asemo.